Oke, kita nyanyi cek lagi ya. Oke, sekarang lagu yang lagi viral di TikTok itu. Oh, lagu dangdut. Oke, Oke. Urang lagunya. Jangankan Di kosan. diriku. Semut pun Kan mandul. Parios ha. Parios awatos anjing. Bila Terlambat Kamana sih ya? masuk sekolah. Yang rajin ya. Nyanyi teh bener. Plesetan komo deui. Terus naon tadi teh singkatan. Naon kana cileuk. Tebak gerak jeung urang. Sok tebak gerak aing boga. Tebak. Oh. Nini urang nyahueun atuh. Naon? Ngadram. Lah salah. Ngadram. Lah salah. Main dulag. Salah. Perkusi. Salah. Naon tuh? Ikat gigi. Goblok nyikat gigi. Odol geus beak di gigi. Nu bener ah. Oh, sok. Gampang. Sok. Nyanyi naon? Popah ayeuna mah. Siap. Lagu sinetron teh ya. Anu mana? Sinetron. Oh siap aman. Oke, jreng. Aku merindu. Anjing sudah pernah diri. Ku yakin kau Tarzan. Tapi apa ngomong di leuweung? Tanpa batas suci. Badannya tepan. Batas waktu. Goblok anjing. Nyanyi lah. Oke, nyanyi lagi cek. Urang teh teu papangi teh lila. Ini sok benar orang. Iya, kalau banu sono pan urang nyanyi duaan sok ah. Oke. Nyanyi Sunda. Siap. Budaya kota Sumenep. Sumedang. Jauh-jauh teh ke Jawa Timur goblok. Seni Bangreng Kuda laut. Kuda renggong. Paragi arak-arakan. Nu ngarak pasti marabok. Arak mabok. Oh my god. Anjing teh kaget ya ta. Oke, mumpung kita lagi berdua lagi nih, Walhamek ya. Iya. Nyanyi cek. Nyanyi deui. Nyanyi atuh. Oke, coba tong bener anjing. Ya, bener ya nama. Sok, Geus siap. lila dipapangi. Ya, nu bener nyanyi. Siap. Nyanyi dangdut ah. Oke. Ada satu Pemakaman. permainan. Goblok. Situ rek nu maot. Permainan Ungkluk sekali. unik. Orang naik Ungkluk. naik orang. Situ anjing. Ungkluk-ungklukan. Goblok. Kita lagi singkatan cek ya. Oke. Masalah singkatan mah. Kopassus. Komando Pasukan Khusus. Wah, atuh. Koramil. Komando Rayon Militer. Kombes. Komisaris Besar. Aing teh pinter anjing. Korong. Hah? Situ naon korong? Komando Komando rongrongan. Eta nolol anjing. Sugan teh singkatan goblok. Gitu sih betul. Anjing. Sugan teh singkatan sih goblok.